Agora kuna timbunge ya kaunti ya Meru nereketie gukurukia musonda yo kuthira mpithukiro cha maitha ira ikoneka kwingia ontuku igakya kiri musonda yo nende uri okunia ng'ombe kathetune kamu Meru akalazimika kwewa lessons ni abithaa munene wa urimi Meru nkurukia MCAs baibongerete bakageria ne bagekira becha kenda gwikira ndithia traka cheki nandi kenda nende kuroburu na wamba bwachio. Nyawe mthi mbunge kaunti Meru ibaumbite kwigua bakiariria rwaria rwegeni na bura bomba kuwa betetheria wamba bwandithi bura butabarikitie bunene ntere cha nyambene na ara bajite na mantu mairi mara bakuwa thirikari kaunti Meru gokeke marutha matetheria anene gukandana na wambobu kinya kithira security ya national government katugwa kinya batu twe county twina ara tombeke gukumira kidogo at least kenda tomba ni gutethia antu betu twaterete bona security kwana kemushone tukara yo tukuwa waziri wa agriculture babwithie policy baturetere tukulukie kenda gutwika ndithi chonthire kuma county ringi yukuma Meru no mwanka bakuluka through chief officer wa agriculture kenda bomba ni kwa baromba license ki chief officer wa agriculture kenda to meagithe itoba kana itobata na kenda to menya ngambi ichiao na NHB bao kenda kwetha kwina walifu tumba kwetha tukiomba ni kubathia ta tumenya ibao bahusika no tuitubethagia budget yao ki county tukuwa ki budget ira tubethagia kaunti no etetheria rethi kura chips ira cia gutrack ng'ombe so that now kinya kwethera muntu ena ng'ombe yana kaunti to baikira cia thera kinya ng'ombe 10 igaikirwo chip kana ng'ombe cia at least ire igweta na githaka ene gwatuka mimbi ni chiomba ni utrakwa ikoneka ina ire kagitani wakwe mzizi aba mono bakuma ndwanda ire chiumbite kuikiringika ibaumbite kuwa bakiuba kwenda kumenya operation yethieta na mbere ikinyite ku na ara bakuwa ibakuigwe kinya kuri antu bauragite operation ithieta na mbere wona bakenda kinya antu bara baijirwo ndithia cio na antu kura gwa gutigiri bakorwo kinya wa operation ikuthi na mbere ke mantu operation badu tukwenda gwetha tukiwa report imbibi kuendelea ito operation iliomba the security kana the people in charge bata atwira operation iendelete ekinya kana na tokari kumanga pano Samburu na uro operation ikiendelea baka gwetha report ba to then ikona nyanga pano ro Samburu obona ro amiri operation in that area ndo batu tuti na operation ikuendelea so itoko demand kinya kwirwa operation iriendelea namna gani still operation iwireo ituluzite antu bangi mbwa around baile kana bathatu kuma operation yambiririe operation ikiendelea tutiko expect antu betu bakendelea okua mbue batweti operation akitukarie tukethira tuitie thirikari so tukaendelea witia compensation ya barabarathi bakaumia bena majera tukaendelea witia compensation ya baraba baurai anabo kenda baumba kuthoma na families cio ciendelea boya tukaendelea witia compensation ya ng'ombe ira ciaitire na itachoka kire guntu kurana kwarithi barikite kwira ndithia cio na arimi beno ibaumbite kuwa bakiura bakarania boya gutikaombe kuigwa yuka nkuja ni cinge cia arithi na arimi arithi babe yite ndene ya ntura ya ntubeto ya kiongo inkubaurie buru bedoro bare antu babea bedoro bare antu ba respect crops bedoro bare antu bagomba kurianira na antu bara bethirite bantu antu beto kenda tugethore kwina ndo ingi cia kuthugangia imera bia kure antu bembo tu baithi nene ya mpara ki reporter ndo cha Weru mbeta wa John Thiga.